Kapitan Inteng. Kasano nga ta itantuyang? Awan igatang ta iti bagas ta. Di nakmat pautangan ni Kwaraw. Apay ngay adi nakapautangan. Kat pulos mo't adi nakapaayon day jay no masidag ka. Wan nga raw. Imala kina angkel na ah. Kundi sayaat no daduma. Ngam kinapudno na. Nasakit tinakam na atumulong. Ay, mala. Ingka nga rudon umutang kini Marikwanang. Sige. Parang pautangan nak ah. Wen, tano siyak ti mapan. Sigurado adinak pautangan. Nga main adon ti utang ko iti tersina na. Agpakpakasi ka. Tapno pautangan na ka. Patulong ako ba? Gayam ko ang kapitan. Anya ti maitulong ka, gayam ito. Ay na, marigrigatan kami unay, ijay bangir abantay. Ngamen, dinadaal ti bagyo ti mula may. Awanan ti kanan may. Ay, akid daw ka iti makan. Ay, uwan, gayam kapitan. Kaasay ti pamilya may. Ay, sa bagay, napigsa ti bagyo alimabas, iso ang nadadaal na iti mulayaw. Urayan niya laangan ati maitulong mo kada kami. Gayam ko ang kapitan. Isupay. Ala, mang tidak iti bagas, asagay sa kilaw, tapno mawarasan kay amen. Agyaman nak, gayam ko ang kapitan. Ikan kay tulagan, iti inayon niyaw. Tapno isupay ang makatulong kada kaya. Anya ti araramidem Inteng. Apay dagita nakasupot a bagas. Sagay samot a kilo dagita. Uy, itay nakmanited ka dagiti gagayam ko nga ay tas di tabagir abantay. Nay, apay? Masa nakarod ka dakwada, pasig akamuti kang kaninda. Anya? Uy, datalag ti mula da. Apay, di dagmula aya iti pahagay. Ay marigatan da, tawan manuang da. Tabambantay nga roti ayan da. Ay kat uray man. Ay manuda aya a pamilya iti dayta abantay. Aduda ken agpaaduda ka nupay. Anya? Kasta mete ko na tay gayem ko anila kay itaw nga ita. Kahit umanay nga ro dayta iwaras mo a bagas. Ano sanda ano anya ti anda? Bagas laan. Katwin. Ala, makaammo ka. Asino nga ron ti magbaggat ka dagita amang ipan ijay bangir abantay. Iso dati umay alangan abagbag katak dagita abagas ang ingga ijay likodan ti bantay. Ay dungaw. Aw kilangkin ka ngay kak ida iti bagas. Ay katwan O kailaang. Adalakit di maitulong mo. Di tumulong ka. Agpakalaing manan ni pari Inting Batingteng. Di nanto pa'y matulungan dito barangay na. Ngam tulungan na gidain dagiti saan at taga-kabildatan. Kahit kastangarod mat ni Uncle Kaw. Kan mas kasapulan dagiti gagayem na nga aitas ti bagas. Apay, mano akaban ti itulong na iti tunggal pamilya kadagiti aitas. Sana ka ban? Sagay sa langa kilaw. Anya? Pweh! Sagay samad lagaya makilaw. Kunak man no ado. Ay, sagay sa ngarod ang kilaw. Agin tutulong, sagay samad lagaya makilaw. Pweh! Di ka langan tumultulong no kastamat lang. Apa nagalas ti panagsasaom. No kumata tumulong ka mait, di na saysayaat. Anya kumangay ti itulong ka. No kasta nga raw, di ka sumanaaw, tata. Ngamain, mas idayaw ko pa ni Uncle Kaw, tamo na ti tumulong, uray basait. Angam si Kangay, dahil talamang uyaw itilikodan ni Uncle ko ti amaw. Mla, ingkan, agawid kan. Jak magustuhan ti ugalaym. Ay, kwa! Kwa raw, adagayam ibagak. Nalipatak matan niya ibagat ti gagarakin ka. Umutang ako Awan may pautang ka, urayan niya. Iso ngayon kan.
Nagalas ti ugali malaklakayan. Sige, ikan kay ti ututangam kabadong. Ngam maudin day to'y atanay. Umabot mo tin iti 3,000 ti utang yaw. Wen mare, ikan na nga rod iti half kaban. Ay saan? Sa 10 kilo lang ti may pautang ko kan ka. Nagimot kamatan. Sa anak nga imot. Ngam malugi kita raramidan yung agasawa. Hey, panay kayo utang. Kahit kaano kayo nga agbayad. Inton adan to kwartami Alang nga rodan, ikan na ko niti bagas asa nga 10 kilaw, tain na kaon. Ay isaan gayam? 2 kilo lang ti mabalin nga ipautang ko. Na! Nay, Chief, nalpas mo matgaya man ti ipaparamid ni Kapitan. Wan, jipaut. Ninayo na kon iti noodles, ken sardinas, titunggal supaut. Dakalmat ati gastos ni Uncle iti dayta, wi. Gusto ka, Chief. Uray saggay sa akilo a bagas, kan sagdudua noodles kan sardinas, nabalor dahitan. Maragsakan dagiti kakabsat nga itas. Libre ko naman. Ay, bilibak nga rod kan ni Kapitan, Chief. Tumulong lata, uray saan na kabaranggayan. Basta laki di ada maitulong na. Wan, kasta ti kanayon na nga ibaga. No ada maitulong na, tumulaw. Angam no awan, pasensya. Ay, hagyamanak. Nakapurchase ak maalangan ni tilakok. Ay, urayat lang ni Kwarog ta iso ti tinulag kong arkilaag. Agidawak iti tulong mo na, oray manulaang. Ne, agpalpalama ka? Sakit kadwam ta anak mo nga awan sapay may satawin na. Wala na, agidawak iti tulong, oray basit laang. Saan kami pa'y anangan? Ah, nala, ikang kay ti sangagasaw, tayong kay mangan iti anak mau. Atoy. Agyamanak, nana. Apay ngagpalpalama ka. Adi ka kat kumagtrabaho. Awan agtalag kanyak, nana. Ah, kasta? Isungag palama akpay laang. Tapna gornongak, para iti panagmulami. Nakakaasi nga ron, dagiti kakabsat nga etas di tabangir ti bantay. Nadadaal dagiti mulad Isungarod nga dagpalpalama iti ili akabsat nga ita. Isumit. Kahit kasanuda nga ruden ngay. Ay, ikamang tayo man ka ni Apo Mayor. Ta sigurado, adakdakal ti maramidan na. Ay, wala, Kapitan. Ay, gayam kagawad. Ay, pautangan na kiti 2 akaban abagas. Tay isag 50 kilaos. 2 akaban, Kapitan? Itulong ko, kadagiti kakabsat nga itas. Wala, sige. Kukuha kon ti may sakaban na bagas. Kan nayunak mo iti sardinas kan noodles, asukar kan asin. Are you sure? Wan, Kapitan. Ay, agore ka. Ay, anya nga tano agur-urta kadagiti ka baranggayan. Ay, kawan sige. Da kamen kan ni Maribanang ti makaamoy iti dayta abanag. Malaksid iti tulong ta, at dapat agapo kadagiti ka baranggayan. Ala, taibagak kadakwaraw, tatumulong da. No apay ngamin akon ditulong pay ni Kapitan, dinanto pay matulungan dagiti kabaranggayan na. Ay di ka agsaw iti kasta, Marituyang. Gaputar aramiden ni Inteng ti pagrebengan na diti barangay tayaw. Wen nga rod Kung ditulong, ngam di namat matulungan dagiti mabisbisinan a kabaranggayan na. Asino da aya? Da kamay ken ni Badungkaw. Agtrabaho kayo ngamin tapno day gatang yo iti kanan yaw. Saan nga obligasyon ni Inteng timangtad iti kanan nyo? Nang runak at nakasalsalun at kayumad. Tirigat na kada kayo, Marituyang. Kagura yun ni Kapitan, nukas nang agbisin kayo. Ay manggad kayo ngamin tapno adda igatang yu iti kanan nyo. Nala, ingkan, Marituyang. Saan ka pautangan? Ha? Sa anak nga umutang. Dita kayo manlangan. Ay, masurunak kan kwa na. Kanayon la akontraan dan Inteng no addaganwat na. Kastada talaga, Maray.
Naglaing da kumuntra no sanda pa kay ranudan. Angam no pa kay ranudan da. Kasta una iti pamadayaw dakan ka. Tatabat daw. Mabalin ka diti agkid daw iti basit lang nga tulong yaw para kadag iti kakabsat nga aitas. Ay, awan maitid ka. Adula amin dito nga, aramitin yaw. Ala ka din uray may salangat sa abagas. Awan ko naklangarudan. Sige, naknarudan. Nagkunang amin niya, ginlalaing ng kilmaw. Agin bibida. No awan maitid mau, awan laang. Di ka nagsao iti kontra kini Uncle Kao. Ngamain, sana dakas da ito yung aramidan na. Sige, inakaon. Inkalaang agin tutulong kayo. Agbambanog kayo lang. At titulong ko, close friend. Bagas 5 kilo, kan noodles, kan sardinas. Ay, agyaman na ka, close friend. Isupay ama inayawn. Win adamot basit maitid ko, o di itid ko. Una, tama dito na imaw. No naimot ka, maimutan kan tumad, kasjay. Gusto ka, close friend. Nyala, bagkata mo dagiti idonate ko, close friend. Wine, close friend. Ipan ko iti balay tanggal, ta isupot may. Thank you close friend. Sikamot na masabat ko, pre. Wen, pre. Sa dino ti papanan, pre. Inak man dita bangir abantay, pre. Sa ipakamo ka dagiti gagayem ko dita, nga umay daalaan dagiti basit at tulong para kadakwada. Aya. Wen, pre. Ala, inakon. Sige, pre. Kudamat lan asino day ta tumultulong. Kudamlan baknang kitsaan may. Wan, badong. Adu abagas tilinaon ti tunggal supaw. At dapay nayon na noodles ken sardinas. Agin tutulong nga raw ni parinting batingteng. Imbag pay dagiti taga bangir abantay tada tulong para kadakwada. Aha! Aguray katuyang. Adda na panonot ka. Anya day ta? Wen, mayatuyang. Mairanod ta iti tulong nga iparangkap ni parinteng. Oh, mayaten tuyang. Mayat day talangam. Aglanglangakan at agabangir abantay. Sandan to nga taamadlaw asyak ni tuyang. Saan? Tanang isit mo day tarupam. Ta inikanta iti ugeng. Sakit, kuso-kuso day ta buok mau. Oh, kasano da ka pa'y ngay mailasin iti day ta. Lagi din. Ingkan. Ang mga numaawanan ka. Wan badaw. Oh, at iti paraken ka, ina. Apay nga agat tabako na iti abakat. Kaslaangot ni Marituyang. Sakit. Ti tsinelas na. Kasla tsinelas ni Marituyang. Kasla. Ay, aguray ka man. Ina. Anya tinagan mo. Na. Saan nga agsaua? Ibagam tinagan mo, ina. Tapno ikan ka iti bagas. Na, agtungod laang. No di mo ibaga tinagan mo, aglisi ka ditan, taik ka kunday tada iti malikudam. Na, talaga adi na kaya ti agsao. Ang amag ni Marituyang daytoy. Aglisi ka dita, ina. Taikak day taadda dita malikodam. Na. Ay, nang pidutain. Ay, Marituyang. Ibabam day ta asupot. Tanusan, ilaaw ko asikan nito yang anang limlimaw. Ay, alaka din maribanang kukwa kung tumay sa supog. Oh, makitam.
Sa anak-anak bidawt. Itay-pay anadlaw ko asikan ni Marituyang. Ha! Ay, day talamang laklaka ti amaw. Nalpasan ti panagiwaras, Inteng. Nakapanaw ang dagiti nawarasan. At dapay taloan na bati asan na naiwaras, Mare. Ay, ingkaited ka ni Marituyang. Saan? Kunakmat, Inteng. Bayam kadilat ta. Ikanyo latay da, ang mga nuawan kaninda. Nga oray sarsaritaan da tiliklikod am, Kapitan. Win! Ikantay ida! At tao itatabadaw. Nanatuyang. Para kano kada kayaw kung ni Uncle Kao. Mangted da mo lagayam, nagadupay lang artida. Kastapay lang ti bagamait nanatuyang. Nakar-arte ngamin ni Banang Banangan. Imbag man ta nalagip na kami ni Pare Enteng nga agin babaknang. Nagalasan ti ugali yaw. Lamod to yun deta inted da. Bagas tupay mutlaang kan sardinas kan noodles da kita. Ngam nakar-arte pay lang ni Banang, ha? Nagalasan talaga ti ugali yaw. Sana? Binagkat mo matlaang ti supot ko araw. Saan kung ngaitid ka na kayaw? Naikan kayo lang arudan. Nagalaspay lang ti panagsasaw yaw. Dita kayaw? Ay! Kwaraw! Isublim day tabagas! Kwaraw! Mudto yan tawan isang may! Agsobli ka! Ay, anyang ay itana na to yung kantatabadong. Nagalas ngamin ti ugali yun. Good work kamat ita, Kapitan. Gaputaan mom ti tumulong, iti agkasapulan, iti tulong mo. Ala, sigay! Ditan, tinagibusan ti may sapay, aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Inteng. Insurat ken iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo i MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kamay iti kay panagdangag.